nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba PK Media Panel nkabambahaye ikaze mu makuru agezweho kuri uyu mugoroba tariki 17 Gicurasi 2026. Njye ndi Samuel Baraka. Amakuru yacu aribanda kuri izi ngingo. Ndaza kubabwira yuko umuhanzi Uworizabwira Florier uzwi nka Yampano avugaho gushaka kwivugana umukunzi we babanaga nk'umugabo n'umugore ariko Imana igakinga ukuboko. Ndakubwira yuko muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zashyikirije abaturage ikibuga cya basketball. Mu mahanga ndakubwira ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa inkongi y'umuriro yibasiye urusengero. Naho muri Uganda Anita Among wahoze ayobora abadepite afungiwe mu rugo. Ndanababwira ko Ukraine yagabye ibitero bikomeye mu Burusiya bihitana abantu 5. Ikaze mu makuru arambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zashyikirije abaturage ikibuga cya basketball. Abasirikari b'u Rwanda bageze Rwabati 2 bakorera ahitwa Bosembele muri Repubulika ya Centrafrica bashyikirije abaturage ikibuga cy'umupira wa basketball babasaniye. Uyu muhango wayobowe n'umuyobozi wa Rwabati 2 Lieutenant Lohamunana Karis ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Bosembele Madame Beatrice. Habayeho no gutanga ibikoresho bya siporo n'ibikoresho by'ishuri bigenewe urubyiruko. Madame Beatrice yashimiye Rwabati 2 ku ruhare rwayo mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage n'iterambere ry'ibikorwa bya siporo mu gace ka Bosembele. Yashimiye by'umwihariko igikorwa cyo gusana ikibuga cya basketball ndetse n'inkunga yatanzwe igizwe n'ibikoresho bya siporo n'ibyo mu ishuri. Avuga ko ibyo byose bizafasha urubyiruko kugira ishyaka ryo kwitabira siporo no kwiga. Muri iki gikorwa kandi habaye imikino ya gicuti yateguwe hagamijwe guteza imbere amahoro, ubumwe, kongerera ubushobozi urubyiruko no gukomeza umubano mwiza hagati y'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MINUSCA n'abaturage. Amakuru tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko umuhanzi Uworizabwira Florier uzwi nka Yampano aravugaho gushaka kwivugana umukunzi we babanaga mu nzu Imana igakinga akaboko. Aya makuru yemejwe n'uyu muhanzi nyuma yaho kuwa gatandatu tariki 16 Gicurasi bitangiye kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri TikTok. Amakuru avuga ko tariki 24 Werurwe 2026 uyu muhanzi yagiranye amakimbirane n'umukunzi we uzwi nka Vava bari mu modoka, nyuma ngo aza kumugonga aramukomeretsa. Bivugwa ko Vava yasohotse mu modoka agafata moto ngo ava aho bari i Nyamirambo, ariko Yampano ngo yabakurikije imodoka maze agonga iyo moto ku bushake. Hari amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mukobwa ari kwa muganga afite ibikomere ku mubiri. Amakuru aturuka mu nshuti zabo avuga ko atari ubwa mbere Yampano avuzweho guhohotera uyu mukunzi we kuko ngo yajyaga anamukubita. Bamwe mu nshuti zabo barimo Pastor Akim bavuga ko hari igihe bumvise Yampano akubita Vava anamubwira amagambo mabi. Banavuga ko uyu muhanzi yigeze kubwira uyu mukobwa ko azamwica naramuka musize kuko bari basanzwe babana mu nzu imwe. Ku ruhande rwa Yampano yavuze ko uyu mukobwa atamubereye mwiza kuko ngo yakuyemo inda inshuro 3. Kugeza ubu biravugwa ko Yampano yahamagajwe kuri station ya RIB i Kanombe kugira ngo abazwe ndetse ngo yaranamwibye. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa cyane, RIB nta kiratangaza kuri aya makuru. Inkuru yanditswe na BTN ivuga ko yagerageje kuvugana n'umuyobozi wa RIB Dr Murangira Bitieri ariko bikaza kurangira adasubije. Iyi nkuru ije ikurikira ikwirakwizwa ry'amashusho agaragaza aba bombi bari mu bikorwa by'urukozasoni. Aya ni amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byatumye abarimo Jihad, Pazoman, K John n'abandi batabwa muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu gusakaza ayo mashusho. Aya makuru kandi aje nyuma yaho Yampano yanditse ibaruwa ifunguye avuga ko yababariye abasakaje ayo mashusho ndetse anayikoresha yamamaza alubumu ye nshya. Reka dukomereza mu mahanga tujye muri RDC nkubwire ko inkongi y'umuriro yibasiye urusengero. Kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi 2026 ahagana saa 11 za mu gitondo inkongi y'umuriro yibasiye urusengero rw'itorero rya Shekina Tabernacle riyoborwa na Pastor Richard Dioka Nsanguluja mu gace ka De Bonhomme kuri Lumumba Boulevard i Kinshasa mu murwa mukuru wa RDC. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko ku bw'amahirwe nta bantu bahasize ubuzima kuko umuriro watangiye mbere yo gutangira amasengesho ku cyumweru. Ku rundi ruhande ariko biravugwa ko ibyangiriye
byangiritse ari byinshi, hafi 90% by'ibikoresho byari mu rusengero byahiye birakongoka nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga. Mu gihe icyateye inkongi y'umuriro gikomeje gukorwaho iperereza nubwo hakekwa court circuit, Kinshasa harategurwa uburyo bwo gufasha Pasiteri Richard Dioka hamwe n'ibihumbi by'abayoboke be kongera kubaka urusengero rwabo. Mu gihugu cya Uganda, Anita Among wahoze ayobora abadepite afungiwe iwe mu rugo. Kohereza abashinzwe umutekano kugota urugo ruherereye i Nakasero rw'uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda, Anita Annette Among, byakomeje kuri iki cyumweru, aho amakuru menshi avuga ko kwinjira no gusohoka muri urwo rugo byahagaritswe mu gihe akomeje gukorwaho iperereza ku kwikungahaza mu buryo butemewe n'iyezandonke. Amakuru aturuka mu begereye iyi dosiye avuga ko abasirikari bavuye mu mutwe wa Special Forces Command bakomeje kugota urwo rugo nyuma y'isaka ryakozwe nijoro na CID n'izindi nzego z'umutekano. Umwe mu bavuganye na Chimpu Reports yagize ati akomeje gukumirwa cyane no gukurikiranwa n'abashinzwe umutekano mu gihe iperereza rigikomeje. Andi makuru avuga ko abashinzwe iperereza babuzaga kugera kwa Among kuko bakomeje gusuzuma inyandiko n'ibikoresho byabonetse mu gihe cy'isaka ryakozwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ibi bije mu gihe iperereza rikomeje ku bantu benshi bafitanye isano na Anita Among nyuma y'uko byemejwe n'umugenzuzi mukuru wa guverinoma Aisha Batala na Lule. Ibiro bye byakiriye ibirego bivuga ko kutubahiriza amategeko agenga abayobozi. Dusoreze kuri inkuru ivuga ko Ukraine yagabye ibitero bikomeye mu Burusiya bihitana abantu 5. Uburusiya bwatangaje ko bwibasiwe n'igitero cyagabwe n'indege zitagira abapilote za Ukraine kuva mu ijoro ry'ejo kuwa 16 Gicurasi kugeza mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Iki gitero kikaba cyaguyemo abantu 5 abandi barakomereka. Ibyo bitero byagabwe mu murwa mukuru Moscow no mu tundi turere 14 ndetse no muri Crimea yigaruriwe n'Uburusiya. Ni kimwe mu bikomeye bibaye muri iyi ntambara, nubwo Minisitiri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko indege nyinshi zarashwe. Ambasade y'Ubuhinde mu Burusiya yavuze ko umukozi umwe wayo yapfuye abandi 3 barakomereka. Guverineri wa Moscow Andrei Vorobyov yongeyeho ko umugore umwe yapfuye nyuma y'uko indege igonze inzu ye Ikimki mu majyaruguru ya Moscow. Yongera ko ibyo bitero byasenye n'ibikorwa remezo mu gihe ubutabazi bugikomeje. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yarashe indege zitagira abapilote 556 mu gihe izindi 30 zarashwe mu gitondo. Al Jazeera yatangaje ko Ukraine yigambye ibyo bitero, ivuga ko yarashe ku ruganda rwa peteroli i Moscow no ku nganda zifasha ibikorwa bya gisirikari by'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimiye ibyo bitero, avuga ko bifite ishingiro kandi ko ari igisubizo ku bitero bikomeje kugabwa n'Uburusiya mu mijyi ya Ukraine. Zelensky yagize ati ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa kure bwageze i Moscow kandi turimo kubwira neza Abarusiya ko igihugu cyabo kigomba guhagarika iyi ntambara. Ibi bitero bibaye nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagaragaje ko iyi ntambara ishobora kuba iri hafi kurangira. Mu cyumweru gishize Trump yavuze ko yemera ko Moscow na Kiev vuba bazagera ku masezerano yo guhagarika iyi mirwano. Naha dusoreje amakuru yaragezweho kuri uyu mugoroba. Iyi ni PK Media Panel, amakuru nakagaruka.